Kunta kiri Ustaz narimingi kilami banle Shah Jerusalem. Matius ini. Imulas ngau nungok sepang kane. Bat ulakot yaki jar. Hey, Violek say. Violek sa Bethlehem banlek mane ban ainu ya kulung Yesu namar uday umang panin jemi. Ale, tidak saja. Ndapi lek kita, ndapi lala bau kulung Yesu ladan anta. Kesawan thai pat dagane kaju kalti kesaya thu pat yang namar ngaru ngakwa ban peye ya tau kulung Yesu ba. Oh, sim kata ngin sawan kai dia. Kunta kat bagi dang yayat kiyo yau cu ulur bat kilayat tidak kendu yang kita kibriu arngut di bawah nang ta. Hey, pitip hang na lakai ya kulung Yesu. Yaj bet nagane galanti pisham ya kulung Yesu. Iru ide nagatai kishnong. But selek nagane pim pisham yu. Di yang kaji ke drama lengkot nila sim naga gospel Matius nenang menumpang kedekot iwe adu kanaan. Nah, jing yang kai dalam sekang kiri Ustaz dari mingi. Nakayau Yesu hakasinong Bethlehem. Hari Judia men balong suim Herod. Kunta kiri Ustaz